CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Menteri Khana ka Sarkar Pedang, uba kami ikatanat Law and Justice, but Parliament Affairs Arjun Ram Mekwal. Haka arpu tarik yayong arajar pun riau, ulapa da ka Jingtyrwa. Syawu MLA ke BJP na Meghalaya uba Alexander Elhek. Ban pentip bahaya ke Jingkarpat, ban Pynlong an ya ke Foreign Contribution Regulation Amendment Bill araja pun riau, lapa asya ke Ministry of Home Affairs ke Sarkar Pedang. Ban Bishar ya ke ni kekam. Haka jingikran bagilat patai kubur, hak santrik jumang araja pun riau uba Hek ula pentip hadian bak Sarkar Pedang kelawan ra ya ke Jingtyrwa. Ban Pynlong an ya ke Foreign Contribution Regulation Amendment Bill araja pun riau kalami ke jing sengukya nagikan hun nyam Kristan pat kila karpat ya ke BJP banyak keren bat ke Sarkar India ban Pynlong an ya kani ke bil tiap hari bat kani ke amendment jonga Fcra bills aga por ba ke NDA government ang menora sa parliament banyak discuss te kila don pode ki na ki bubun ki pait ba bat kumjuru gnong elam nong lam jong kia niam boper ka tho jangi batla kerpa jangi bagi bentik of the BJP center wakani kala manwarra ki jesutu bakla halor jong ka amendment of the Fcra bills tema mentagasni yala yo ay kani ka city na Shri Arjun Ram Mekwal wade Minister of State for the Law and Justice kumjuru wade jong Parliamentary Affairs la ay yang ke city ke balong sultan cibone ke ba lafa ke Home Ministry maria kane ke bills kane ban pet da ka Home Ministry Government of India tiga pa ke Home Ministry da ka banta ban ay ka consideration but action kuno ban la ban yarap alor kane ka jige ke mengikum ki reply ki we bade ki kinyam ki badon ka kinyam paper ku kinyam Kristan kiba lai kenu jinge alor jong kanika banal lagi long ya kanika amendment of the Fcra bills kalau jong Fcra bill ke mau ngina ai ke press conference kam kat kan ni port mencuaru bagi omba nakaliang jinge MLA jinge ya hek ila thol ki concern ministry la hadu prime minister home minister juga di India men consider ya kanika Fcra bill makan keta ya ke nyam Kristan jungi kamtam but kebetulan kalau men nekasi la yo apply na po Ministry of Law and Justice mo no minister hi mula ko reply kan CTV to iba hek barang tu lo ong bai lo pha itu city ju i sa ka Home Ministry nama ka Home Ministry page lo kan ni but la kerpa du ministry ban reconsider ya kan ka bill tu le but kani ka Paul marbali ba habing ilan kan ka parti BJP ada don kanu ka bangi sutu bakala kata ya kan nyam ka jungi kamtam dan ya ka Japanese jungi ka badet pai di habing ilan ka parti ka kamram jungi men take up jungi issue kan lama nangim take up ini bana ni na ka parti menu ben patai ki natrai ba kam biang ben patai ki de mengi na parti la jong mengin ong ji parti la jong ru kani kata ya kan yang ni ka jai bendri begini tengah comment ba at least something kala move kani ka petition ke bila ai ba hek but ni community ba something positive kan saw one lot kani amlele pikhalan kanda pi tharai kan ni ka bisa kali jono kan ni ba ka hospital te kala jingai nang ni binti aswa hang ni hadu nda de por khamo what was laitan sister hapsiu kat no ma ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo namar man ka way pa ka way ka min siem ka long ka koridor